Tentang ini Iwan pakai kerteng jongka Petroleum Dealers Association jongka Meghalaya Pengawas Presiden Sekaman jongka ini Vice President Ikong sekalian Vice President Paribasa Executive Member jongka Dealers Association Kaya kebangi kuat berpensyah sekipai pak jengba kenikah press conference PI hakin kisi Hamtang si Lamiru tak ikut kebor kasih berpareng ba kandon kastrai balakhat ban pelong da gawai ka Mazdur Union jongki driver oil tanker jangka East badia kene ka siti kila tho siabu minister in charge jongka civil supplies jongka state jongi Baru syai kandon kastrai. Berkai lebih banyak tu kai galong ba. Ki keno ba kecilek dot bor jom ki pulit akapor ba ki kendang ya ki jaga ya tu umpnya ki bedon ha National Highway 6 ba kila lebor kila torsho ya ki driver hakaba kani kaseng jadi driver ki mlak pedang ya kata bat ki call ya ka strike na dua saksi ni na kalian ka dealers association ni ko akan pensyai sekipai ba jo kastit kumne kastit mikirya juni kamdon umpnya petrol diesel kerosene kamdon nang dina jalala barbon ni wandra na po asa but colluding point na kamunta likely ki major oil company Indian Oil but ka Hindustan Petroleum kadai na po petkuchi lokhra but na kamunta ka Bharat Petroleum kadai na po numanigar tikni ki kali bonsen khambon kidai ki truck jong ki try petrol pump henry don ki petrol pump ki bom don ki kali jong ni shimwai daki jong ki transporter tikni ki kali Kambun sin kia napok surat Sarawak, napoi lat murai ke badi Malaysia, Juai, Heru Silchar, Tripura kia nanti, bagi buat sini kia sini. Kaya itu asumsi kalau bah, sitang nanti, kidon ki location di Jakarta, hakabayang ini ki kali, ya ke umpiang kepada nak ini kali, lato nak sitang nanti. Dah, namong borok itu apa? Namong bro driver rekat tu kini ki driver jong kini ki tanker ki ba inbol ba kini ki jingin tu ba kitu ki badon ya ki jaka ki location ke ba kidon ke ba ki shikir ki tin ki rong ki tanker sepo nang ta badon ki jingya tu umne kawai tanker ke ba arpo KL arpo hajar liter hadu aspa tamru kadang ja umne ka tanker ke ba khat hajar liter nrupo nyopo ko sispa company yang kata kini ke great loss ke jenduk ke crowd yang ni kita petrol but ke bakam susi susu kalau bah hagini ki jaka kadang ke jiya claim ya kini company dia nak kalian juga police department jangka sarkar Meghalaya haka aku South Trek kila kendang ya kini ki jaka itu company but a statement ke baki kila ai, ka press release baki kila ai. Kila yo akan red-handed, kakto ke nemut ki balon keti ha ni ke jitu punya. Kila sisru ya ki drum, ni ki container, ha ki balabu ya ki ni ko punya, diesel, petrol, bak syarat. Nanta kila yo ro ki kat isla, bak kila sisru kakto ke ni teli ke oil tanker, ki balon keti ha ni. Tekoi na kalian sungi, kebangi khotnya di press conference. Kalau kum ki dealers jongka state Meghalaya sungi, kebangi khot ka Petroleum Dealers Association, ni ai ke jenis lo ketilan, ya ke sarkar Meghalaya, ya ke police department jongka state sungi Meghalaya, ki bala kendang ya ke ni ke jenis tu, ke jenis tiap, hasil tenggenti, nak ini kita. Petroleum products
kadai ka wa krit parang ikot highly flammable and explosive products. Katung ka an banbu itu umla banbu pathar kat sebelah sebesar. Kelak banjia kejimun sah hakun ko por ra ka kemdi. Tigitu kijuka ki balai ya kini kelak dai lupa illegal na kalian soka. Baksa kejing itu ke company habaki ai contract na kepada bankip ya ka umpian. Kila ada don lupa ka agreement. Bat itu transporter, lain ki dealer, lain ki try kali ko mangi on. Hakaba kani umpian kan mi na TOP na loading point jong the company bat kan na syakitu ki petrol pump ki ba ki dei bandai. Depot ni ki ba ki dei bandai. Hare still ti ka dor ki ting satu. Temanta habi impact ya ka to ka press ya ka to ka jungtho ka ki complete. Bakadon ke jing shale bank ke jing shale bor atrocities ya ki driver ladakadon tung kata nakalian jongi de immigration handai haba kum kata kam don ke e ke bangila yu ke lombe bagi polis kilap ki shem bat kila don ru ki video clip dan ki video ke bakila ring ya ke bagi polis kila ring te ke jing tip ke bangila yo nakalian ke sorka balasah kesini kandom ke meeting hari boy kadang ngobakala kanong pot hapadeng ke police department ke supply department jaga sarkar Meghalaya ke district administration nompo rengkap bat kini ke masjur union banyak keren halor kini teman ni klaim kena yano ni klaim kena bukti yano tambah ni kesan bak keketi jong kaan kan kener bahkan pensitom ya kita kibalong illegally involved hakaneka racket kejing itu kejing thiam hakabide barkim petroleum products di Nagaleka Association ngidon tang kata kano basakawi ka message ka bani as kipat na ibe kipat ba chungi ki klumar jumut kitang si ki kot khobor social media kila keluar jumlah. Bayom punya su, borok ya mi benlek sikit pom bentek ya. Tinggi ai ke message cepat pak. Berka sorkar ru ka ada pendi ya khobor kila ni. Bangi don stop. Na ka bentang ke jingbek jingbiang jok pai pak. Mengiru abang itip ya ni ngilak pendap. Ngilak pendap hapo ki petrol ke jungi. Waki kaliru dan kita kemiam show oki underground tank ngila penyen ru ke lepo kenang bagi papa kinum sofa kenang ba ka sorkar kanum sofa haka bede bat ko umpian bat kale kawan dan nagale ko sorkar ru kala kia ba ko umpian kan boy bat menen ustad nagale jong ke oil company ke officer bahek jong oil company kale kan bat ni bangin pen boy ko umpian by any means ko umpian kan boy Larangan kam buat ke polis escort tu naduk tempat loading point kan point syakib terbang. Tepat pak subhan nailong peni. Nak lumar juga. Kaya ke bapilai benyo kenyo. Namar ba ka petrol ba diesel dan kerosene kedai ke essential commodities. Haka ba ka surga ka syukhiya ba point syakib ba. Tenai ya ki kuslai. Jasa sisi nak kalian ke association ni ada di Kersam, bagi jingro yang police department, kebelah ban kendang yang ini jingitu itu kebelah la bones nem kelaya, mentah kita bon ha. Nyotli ki jaka yang tu itu ki police kila re, bat kila kem hakatu kesini aku sodre. Dan kalian jangka Petroleum Dealers Association jangka Meghalaya, kini dari ke message ke bani ai, siapa pak jangka state itu. Kastok Kawai ke petrol pump, kita stok minimum 20 liter. Kibare kita duduk silap, bat silap tak. Dekat jingbon tu petrol pump ni, kene, ngomong kan nosni kan nokna, kene, life house ni kan nene, dan dari kesorkar Meghalaya kan nom somtai. Nilai itu ya minister juga civil supply, ya home minister mana, banyak yang joki kita siapa yang ini. Baka supply na kabanta ka state jingi kanento but maki kinang ko kilate kum no coordinate bat ka
Sarkar na Assam na bagi oil companies baku penyankan poison sendiri. Kadai ke sisa habadon ke itu yang tu komartu pak syai kan le. Tiada kalian ke association na kalian jungi kak hadu mentang ngintip syano lakit bakumno lapan don kami ya kan. Na kalian jungi gitu. Tehmrai na thak ki polis dia pakai lakam ya gitu betul ki kin sele ayo betul kam. Syan ni sate syano kalian kali. Tamo ka keti juga an ke bejrong, berkebaklan, kitu ki bodong keti. They will book.